Studju li jeżamina primarjament kemm jiswa biljett tat trasport pubbliku u kemm hu faċli biex wieħed jakkwistah, poġġa lil Malta fit-tieni post fost 30 pajjiż Ewropew u l-bliet kapitali tagħhom. L-istudju sar mill-Organizzazzjoni Ambjentalista Internazzjonali Greenpeace li evalwa wkoll l-iskontijiet li jingħataw għal gruppi bħal studenti, familji, anzjani u persuni b'diżabilità, kif ukoll ir-rata tal-VAT fuq il-biljetti. F'dan l-istudju Malta klassifikat fit-tieni post bi 88 punt minn 100. Kien biss il-Lussemburgu li ġab 100%. Minha l-oħra il-Bulgarija ġiet ikklassifikata bħala li għandha l-ar trasport pubbliku u lanqas kisbet punt. Intant il-Belt Valletta ġiet fl-ewwel post fil-klassifika tal-bliet kapitali, flimkien mal-Belt Kapitali tal-Lussemburgu u Tallinn fl-Estonja. Dan minħabba li fit-tliet bliet it-trasport pubbliku huwa b'xejn. Bħala kapitali Malta kisbet il-punti kollha. L-iktar bliet kapitali fejn il-biljetti tat trasport pubbliku huma għoljin huma Londra, Dublin, Pariġi u Amsterdam, fil-waqt li l-orħos biljetti huma fi Praga, Bratislava, Ruma, Vienna u Madrid. Ir-rapport jinota wkoll li minn Ottubru li għadda, is-servizz ta' trasport pubbliku f'pajjiżna sar bla ħlas għal kulħadd. L-organizzazzjoni rimarkat li meta t-trasport pubbliku jkun affordabbli igawdu kemm il-konsumaturi kif ukoll l-ambjent.